Gaudeamus igitur, Juven est dum sumus. Gaudeamus igitur, Juven est dum sumus. Post secundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos immundo fuere, ubi sunt qui ante nos immundo fuere, adeas ad inferos, transeas ad superos, si vis videre, si vis videre. Vivat Academia, vivam professores, vivat Academia, vivam professores, viva membrum quodlibet, viva membra quodlibet, semper siit in flore, semper siit in flore. Prva niška gimnazija Stevan Sremac je najstarija gimnazija u Nišu, osnovana 27. septembra 1878. godine ukazom kneza Milana Obrenovića, a svoju obrazovno-vaspitnu delatnost započela je 10 mjeseci nakon oslobođenja Niša od Turaka 1. oktobra 1878. godine. Ime je dobila školske 1951-1952. godine u čast Stevana Sremca, koji je od 25. septembra 1879. godine do 1890. godine obavljao u njoj dužnost predavača. Oduvek je kao najpopularnija i najkompletnija srednja škola bila predodređena da da najbolje obrazovanje. Njeni đaci bili su kompozitor Branislav Binički, Milan Petrović, lekar, učesnik 2 rata, osnivač pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, pesnik Branko Miljković, slikar Bora Baruh, Nikola Uzunović, predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije, Dragiša Cetković, premijer, Ninoslav Radovanović, doktor medicinskih nauka, jedan od najpoznatijih kardiohirurga i čitava plejada drugih ličnosti koje je doprinela srpskoj nauci, umetnosti i kulturi. Ova škola je čitav vek čuvala svoj ugled, primala je samo najbolje i iz nje su izlazili najbolji. 100 godina od osnivanja Sremca maturirala je naša generacija, jedna od boljih. Bez mnogo glamura obrali smo se u svetu odraslih, mogli smo da vozimo, imali smo lične karte, mogli smo da se ženimo i udajemo, radimo, studiramo i pomešanih osjećanja krenuli smo svako svojim putem. Godina u klupama Sremca počela je treniranjem strogoće. Trudili smo se da zapamtimo imena profesora i šta nam treba od knjiga i pribora. Na jedno njihovo pitanje dizalo se po 20 ruku. Jovanović Mirjana, profesor ruskog jezika, upisala je u dnevnik prve ocene, od A do Š kečeve, što je izazvalo blagu paniku kod roditelja i još veću kod nas. Krenuo je juriš na debele gramatike i Pirogovu. Profesorka latinskog jezika Jovanka Jovanović bila je protiv nošenja farmerica u školi, jer, kako bi odbrusila, gimnazija nije kao vojska škola. Na časovima je vladala tišina, osim kada smo horski ponavljali puela, puele, puela, puela. Već naredne godine takmičili smo se u svim jezicima. Ciceronov govor znali napamet, a talentovani za matematičke nauke grupisali su se u odelenja koja su uvek imala lenjire, cirkle i mnogo odličnih. Je li gde je je li bio u biblioteci? 3 puta. Kako 3 puta?
Pa prvi put da se upiše, drugi put da odabere knjige, a treći put da plati članarinu. A gde je sad? Otišao i četvrti put. Zašto? Da upiše Jovu i Đoku. Vidiš kako je upalilo. I životinju možeš da doteraš u red, a kamoli mladu usijanu glavu. Samo je potrebna... čvrsta ruka. Daj da se ruča. Bili smo multitalentovana generacija. Svako je bio lider u nečemu. Deo je pevao u horu, pisali smo u družini Njegoš, imali radio stanicu, recitovali, takmičili se iz hemije, fizike, biologije, matematike, u lepom govoru slikali. Išli smo redovno u Narodno pozorište i simfonijski orkestar. Profesori su na časove vukli teške gramofone i magnetofone. Gledali smo Dija filmove i o našim stranim piscima. Pri izviđačkom odredu Mija Stanimirović učili smo pionirstvo, prvu pomoć, šatorizaciju, signalizaciju, orijentaciju i izviđačke pesme. Pored gomile obaveza bili smo članovi Saveza socijalističke omladine i u ideološko obrazovanje bilo je utkano negovanje oslobodilačkih tradicija i marksizam. Uređivali smo obalu Nišave i parkove, marširali usred zime tragom logoraša. Negde između vežbali smo okazivanje prve pomoći u slučaju ratnih dejstava. Osim članova streljačke družine, u okviru predmeta odbrana i zaštita, rasklapali smo puškomitraljez, gađali na vojnom poligonu iz ležećeg stava puškama M48, od kojih je zujalo u ušima i koje su jakim trzem odvaljivale ramena. Živeli smo kao da će 100 godina biti mir, a pripremali su nas kao da će sutra početi rat, koji nam se na kraju i dogodio. A, vidim, učiš. Marksizam, sinko. Marksizam nije kao ostali predmeti, kao recimo geografija. Jer može se živjeti ako ne znaš gde je Abu Dhabi, gde je Singapur, gde je Guanajuato, Ceylon. Ili recimo iz istorije kad je Milutin došao na presto. Ali Marksizam se jednostavno mora znati. Razumeš? On će te pratiti celog života, jer marksizam prožima sve pore našeg društva. Razumeš? On je neophodan. Je tebi jasno? Voleli smo sve sportove. Gimnastika je bila obavezna. Devojke su igrale odbojku s teškim belim medicinkama i rukomet. Momci košarku i fudbal. Pešačili smo, vozili bicikle, otkrivali tenis na neuređenim betonskim terenima u Čairu. Trenirali smo karate i judo u 2 rivalska niška kluba, od kojih se jedan zvao Borac, Amazonke su igrale ženski fudbal. Leti smo plivali na aerodromskom i oblačini, zatvorenih bazena nije bilo. Nije bilo veštačkih zidova, rukavica, peli smo se na drveće, skakali, a posebno su bili cenjeni majstori u savladavanju hotelskih terasa i iskakanju kroz prozor. Najbolji deo školske godine bile su ekskurzije. Mučili smo se da saznamo gde ćemo. Pojedini roditelji su bili tvrđi, pa je sledeća dilema bila povezana sa puštanjem sa lanca. Ne znam da li će da me puste. Neki stroži pružali su otpor do zadnjeg časa. Onda je išlo barenje. U finu obradu uključivale su se i razredne starešine. Pravda je najčešće pobedila, kraj bio srećan. Naši mali grehovi su bile cigarete i alkohol. Pušili smo 57, LD, Drinu, neke mentole i Marlboro kada smo uspeli da ih nabavimo sa free shopa na granici sa Bugarskom specijalno za tu priliku. U autobusima smo ili spavali ili pevali, a oni su se uredno zaustavljali kad vodka, tekila i duvan odrade svoje. Koleginice, sad sam se ovog trenutka setio pesme jednog mog kolege iz Banja Luke, koji je napisao pesmu Patnja. Tko nije vodio djecu na zagrebački velesajam, taj ne zna što je patnja. Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra,
u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja isti žar i ista pesma je u nama. Moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ka novom me vodi. Da moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ka novom me vodi. Da moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ka novom me vodi. Da moj svet, čarobani let, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Pa ne zovu vas uzalud, profesor prirodnih lepota. Hvala vam. Ako me nadživite, na ovom grobu napišite: on je i sada na ekskurziji. Nemojte tako, živjet ćete. Posticali su nas i hvalili tokom celog školovanja, ali su o nama na kraju te školske 1977-78. godine zapisali i sledeće. Upoređujući uspeh na kraju godine sa prvim polugodištem, on je neosporno bolji, ali ne toliko da bismo njime bili u potpunosti zadovoljni, jer je naš cilj da preko 75% učenika bude sa pozitivnim uspehom. Ovakvom uspehu su doprinili nedovoljan ili kampanjski rad. Ono što je karakteristično za 4. razred je veliki broj izostanaka i bežanje sa pojedinih časova, kao na primjer filozofije, osnova nauke o društvu, usled nespremnosti za nastavu. Dopunska nastava je redovno održavana iz svih predmeta iz kojih su učenici imali slabe ocene, ali mnogi učenici nisu uvek pokazivali interes za njeno uredno pohađanje, pa stoga kod svih učenika nije dala željene rezultate. Sa uspehom smo ipak branili naše maturske teme: projekcija valjka, električni generatori i motori, veliki mozak, centar svesne aktivnosti čoveka, radioaktivnost, prirodna i veštačka transmutacija, operacija Overlord, šumske zajednice roda Fagus, elementarne čestice, socijalni utopisti i njihove doktrine, romantičarska estetika Šumana, plavi jahač, Šagal, Sezan, Pablo Picasso, sa posebnim osvrtom na plavi i ružičasti period. Prvu maturu proslavili smo, slučajno ili namerno, u elitnom restoranu kazneno-popravnog doma. Donošenje torti nije bilo zabranjeno. Pojeli smo ih i niko se nije otrovao.
am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying.
Ostavljam te sam u tišini sobe, u tom lijepom sramu, pametne i dobre. Sad su tvoje oči, tvoje njeme riječi, onaj dio noći što se ne da prijeći. Ne vidim te više u tišini sata i u sjaju kiše iza tajnih vrata. Ništa više ne znam i grč neke šutnje sad u tebi drijema, poput blage šutnje. Sve krasote svijeta, sve ljepote noći odnio je vjetar, s njimi valja poći. Ostavljam te samu, ostavljam do kraja u tom lijepom sramu, bez sna i bez jaja. Sve krasote svijeta, sve ljepote noći odnio je vjetar, s njimi valja oči. Ostavljam te samu, ostavljam do kraja u tom lijepom sramu, bez sna i bez jaja. Još ćeš biti mlada, sve dok budeš htjela. Sad na jastuk pada sjena tvoga tijela. Sve što treba znati, to znali smo skupa. Srce može stati, vrijeme može stati, srce neka lupa. Ostavljam te samu, ostavljam i te, put kroz gustu tamu moje oči vide i zatvori vrata i pokri se mrakom. Nova noć se hvata, eno leti zrakom. Tokom svih ovih godina gubili smo drugove, prijatelje, roditelje, partnere, posao, novac. Gubili smo zube, kosu, ponekad meru. Uprkos svemu, sebično smo čuvali svoje najbolje osobine, upornost i radoznalost. I nikada nismo izgubili ljubav, veru i nadu.
Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Wise men said, just find your place in the eye of the storm. Seek the roses along the way. Just beware of the thorns. Here I am. Will you send me? Koleginice, ne razumem, ali dozvoli, šta ovi bulazne? Odlično. Sinonim bulazati, to smo zaboravili. Mislim, dozvoli, šta ga tupe? Evo ga! Kolega tupe, da. Divno, kolega, divno. Čujem da imaš mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže, kućo stara. Ide život kraj tebe i mene, ide mladost, kao svet nam vene, ide vreme, polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Ide život kraj tebe i mene, ide mladost, kao cvet nam vene, ide vreme, polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Kakvi smo nekad momci bili, ništa nam vreme moglo nije. Sad smo tu na pola puta i svako tajnu krije. Ide život kraj tebe i mene, ide mladost, kao cvet nam vene, ide vreme, polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama.
Ide život kraj tebe i mene. Ide mladost kao cvet nam vene. Ide vreme, polako nas lama. Čini mi se sve prolazi s nama. Ide život kraj tebe i mene. Ide mladost kao cvet nam vene. Ide